paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, unay titaar mo ka anakan. Ay, ada ka din napagwin mo, takas tamat ng titsuram. Payamas daw kaya unong natairak ang gail. Ah, Saan ka di nga da iti dara tayo tinataar? ay, ada nga agpaiso itidara tayo ti kinataar. Nga malas mo, saan akaraman ti rupam? Uncle Mike, Ah, malakmot ngamin ka da kaya. ay, di ka mangiramraman, ta nakaasawa ak iti nasapa nga edad. Nujak agkamalikat, 24 ko iday. Sika ngay, manutawon mo, kawang pa asawam. Apay, asawa ay ati mangipakita iti kinataar. Ay, manumantikas kan ka iti puli tayo, analakayan abaraw. Anya ka diti pampanunutan man nakatugaw dito sirok ti kayaw ko arag. Mano ka di titawan niyaw, idi nagasawa kayo kininanatuyang tata. Apay na damag mo pa'y dayta. Nujak agkamalay. Kit awan sapay 25 idi nagkalay sa kami kanituyang kaw. No kasta, dandan agpada kayo kinangkal iti edad, iti nakikalay sa kayaw. Wen samay, nagsaruno kami idi nagkalay sa. Kasta ka day. Apay na damag maw. Adda ka di plano may tamakiasawa. No, dalakit di mat apaikalay sa kanyak, tata ba daw? Ay agalibta ka ang amen. Ay malastrip kan lukaw. Anya ka diti inaramid maw, anang pasungbat kininanatuyang. Gumatangak man itilayakan sibuyas marilas trip. Anya amarilas trip asasawam. May mayat adenggan tilas trip ngem tibaak. Saan ka day maray? Urelas tripak tanapintasak mat. Sa anak ana uyaw. Adda di tati na uyaw ako namno napintas. Ngem, agkurkurseng ken rinangyad. Na! Mangin insulto ka kaday ha, maray? Sinong batak laang matimbaga, maray. Adda ka di rangyad ken agkurkursing ka aya. Jak manamukon ka. Tay gagatangag kit day tamapanakaw. Tay bayad mo nga rodan, money down. Mala, tapno di mo mut ko na. Day tati bayad kaw. Nasaya at mat. Ngamen, amangan man na nainton maalam kat ibagam nga utang. Maray, kasla adda kasuron mo abigbigat. Ni man marituyang, inawagan nak itay iti last trip. Last trip? Ay, taapay nga inawagan na ka iti kasta. Ay, jakman amukin ko na maray. Isukit din ti masuron, idi imbagak nga orelas trip, akta napintasak. Saan akas iti dadduma di nga agkorkorsing kan rinang yad? Day tati kunada anang insulto, nga nagbalatakkan ko na. Saan ko nga imbaga day jay? No, saan nga iso tinagsao iti saan ko akayat? Ay, mas daawak man kan ka numaminsan, maray. Napintas ka. Angam apay, adi ka nakiasawa. Ay, kinay kayat kung ti agmay-maysa, angam ti makiasawa. Ang mga numakatumpong ang iti agbalin na parikot ko. Saanan? Adda ka di makagapaw. Iso adi mo kayat ti nakiasawa. Adda ngamin kakabagyak ang nakiasawa. Ngam, nagbalin na parikot dati asawa da. Adda mamartag, adda manugal, kan adda sadot. Jay, babae ti kakaasi amang isaksakad kadag iti anak da. Italaang ana ibaga kanyak ni Marikwa ng tipadas na itibiyag. Iso asaan ang nakiasawa. Anyat imbaganakan ka. At dagayang buteng na. Iso adi na kayat tinakiasawa. Na, anyat kabutang na ngay. Adda kanu kabagyanda a babae, anak asawa iti manugal, mamartek, kan sadot. Nakakaasi kanu dagijay a kakabagyan na anang isaksakad iti pamilyada. Naira na laang mat. Saan mat nga amin ataot? Kasta ti pagbutbutangan da. Angam, maawatak ti sitwasyon na. Ay, no maminsan ba nang? Amun analaing ti katatao ti may sa atao. Sakbay nga agsagmak ka. Ituloy ko man na damagin jay damdamagak, tataba daw.
Kasano na pasungbat mo ni Nana Tuyang? Awan pa iti cellphone iday. Indalan ko iti surat, ti panagaram ko iti kingkwa na. Kanayon mo asuratan iday. Ay katwa na, no sardam iday, balkutag iti bataw ti surat kaw. Ibarsak kaw iti tawada, ta igagara na nga ilukat. Ibarsak kumutay ti surat kaw. Apay adi kay pay lama pa ni Jebalay da, takasari tayo iti personal. Istrikto nga min di amana. Ti kaya da, kit ti adda mabalin na ti pakiasawaan ni tuyang kaw. Kaya't yung asawain, bambantayan dati ruangan, ngamidaldalan yung matijay tawa ti minsahiyaw. Wain, masiriban dakiday ti ama ni tuyang ka. Kustagayam. Hindi kwan, di damaw nga daing kabil ko nga agdan iti batog ti tawada. Umulog mo tin ni tuyang ka. Kahit makapagsarita kami mo tayo na di damaw. Mayat mo ti inistorya kanyak ni tata ba daw? No kasano na napasungbat ni Nana Tuyang. Taapay ana istorya na, no kasano ana pasungbat na ni Marituyang. Tapno iso kumamat ti aramida ka amang pasungbat iti balasang. Saan nga agpapada ti babaay? Ada na arti? Ada saan? Ngunit ti kayat yung asawain. Amon pa'y analaing ti kababalin ti may sa abalasang sakbay nga armam. Saan mo nga arman adaghaus? Mga no ada pagbabawyam iti udi na. Apay ngamin ano makakita kiti balasang, katagbalinak matin atukmam, kaslag sanod matin ti dilak. Ay, awan na. Agbabaak ka talaga, iti unag ti pantalon mo. Papanamon, last stripe! Ay, sana kala stripe. Makaasawan to pa, dudugan na balikbayan. Siyag tulakit dahin. Kunam tadda kwarta na jay balikbayan, iso akayat da. Apay, balikbayan ka. Uray sana ka balikbayan, tanataraki ak. Nataraki kunam dita. Saan mo't nga agsaon no sumango iti balasang. Agarami dakto iti agdan, napagnaan ti balasang. Anya, pagnaan? Wine, agsurat akto mait, kat ibarsak ko iti tawa ti ararmak a babae. Apay ba daw? Imbagam ka dikin ni Kwarog, tinaramid mo anagaram kanya. Wain, tinamag na. Tamno ka nung makaasawa mo tayo. Ay sinalbag ka, apay atila imbagbaggam ngay. Baring makaasawa mo di tao na. Nung makaasawa, kahit adda pakilanitan. Pakilanitan nga. Iso, mate, no agpadaya ni Kwaraw, adda pakipanganan. Dajay, tikunak nga agpalanay. Malanitan tingiwat. Nagkapsot ka na ya. Na, makita man no epektibo tinsorom kini Kwaraw. Di na ka nung maiturid tag sa uno si sasangaw. Ngam no agsurat, mabalin na nga ibaga ti kaya na nga ibaga iti babae. Saan aya na singpet niya balasag da pare si Mahon? Ni ka disability dakdakamatin niyaw. Una no sabil tinagan na. Iso lang mo ti balasang nga anak na. Adamot asawan ti dado mga anak na. Sa bagay, ay nasingpot day di asabayl. Ay! Naisam mait no agsabat kami. Amok met kait, kat amunak mait. Ay, isula nga ti sir patamtam no makaasawa ka na. Isan apareko ti pag-asawa. Basta adalaki di masirpat mo. Basta na kayon to ti makamu Ewan, bahala ako. Sige, taramidak di insuro ni tata ba daw? Ibagak amin iti surat ka, ti kayat ko nga ibaga. Basait man pa ito insurat ka, sakbay nga itid ko kinisabayl. Dear, biyag to'y biyag kaw abumakay. Agsipaw, tatinamaan day tapusaw to'y pusaw. Aldaw rabiay, ajak makaidna. Dawatag ka nga agasam kuma. Babaan itiyaan nugot mau, iti singasing ka. Ipalubos mo ka day, akukwa ka. Kan kukwanak mait. Tuy agrayo unay kan ka. Kwaraw. Ayos, eh? Mapan ako ni tibatog titawad ha.
Kat ibarsak ko da ito'y surat ka. Papanamon ko araw, agsip nga tayo. Day naramit ko asurat, tata. Inak man ibarsak iti tawad da sa mail. Sige, takaduain ka. Nulakit makita nga da ni Sabel iti batog titawa, isinyas mo nga da ibarsak mo. Tata, mayat nga agpaiso tinsuro ma. May bagak ti kayat ko nga ibaga baban iti surat. Ay katwa na, naman nagbabayin ka, kamayatan ti surat, tapno saan ka mababayin nga agaram. Indiretso ko nga ang imbaga ti kagarakan ko na. Sa nabalay, ta imbagamit ni Uncle Kaw nga iso ti makamo iti panangasawa. Ay na, sigurado mga rodin ti palanit nito kabildatan. Nagdamagakit di ta kano nga to ti antikwarto ni Samuel. Di ta babati kwarto dagiti dadakkel na. Kitain taman nga rod no nakalukat pa iti tawad ah. Nakalukat nga agpaisaw. Nga medyo na nga tumatibalay da. Yung medyo dakkel abataw ti pangbalkot mo. No basay ang mga nusa na dumanaw. Tata, mangkitak man nga rod iti medyo dakdakkel na bataw. Di bato iti igit ti dalan. Kas lagam-gam ti ubeng. Dayta, makadanon dayta. Aw, mabalinday to yan. Sana balay, tanalaingak mit abumarsak. Sigurado ang makadanon da ito iti unag ti balay da. Dito'y baraw. Waya-waya ti tawa. Ibarsak mo. Sige, ibarsak kaon up. O nagaw! Hoy! O nang barsak kanyak! Ha? Ayon ti irgan ko. Ta irganag tinang barsak kanyak! Ha? Irgan ka na. Ay, delikadon. Tarayay! Kapay nga agan anang sab ka. Inaramit ko lang mo tinsuro ni tata badong ang kail. Anyat insuro na. Agsurat ka na. Ta ibarsak ko iti tawa ti balasang. Ay inaramid mo mit. Unang kail. Diyak mo nga day ti amana. Kat natamani ti imbarsak ko abataw. Ha? Sapay medyo dakal di imbarsak ka. Iyay. Andiyan nga ti kunana. Ayan tay irgan kon na may. Ay, sus. Iso nagtaraya ko na. Apay insurat mo pa. Patinagan mo isurat nga imbarsak mo. Unang kail. Ay. Tuy agrayo unay kan ka. Kwarog kunak. Ay. Awan lat di insursuro ni pare badong. Ay sigurado nga may agrire iji barangay ti amati balasa. Ayan tayo bastos akanakam, kapitan. Apay ka di paray. Pagsaritaan tayo no nyaman dayta. Binarsak nakit din iti unag ti pagtangak. Kastoy pare. Insuro ka no ni pare badong nga agsurat. Sana ibarsak iti tawa ti balasang. Nunatak nang day takanakam, agparang kumakanyak. Kat ipakada ng arman na ti anak ko. Kwa, managbabaing ngamin kit. Makitam, ti kamuol dito muging ko. Ha? Kaslakit din at dasarak ng agtubtubaw. Kwa, siya kunti dumawat iti dispensar paray. Ni ngamin pare badong, tila isursuro na. Ay, sumangkasalbag mo daya badong. Kwa. Gapot ang medyo nataanganan ti anak ko. Bumakit ako nada. Kat surat lang nga, ti panagaram na. Kwa, ta ibagak tuman, ta umay agpakawan iji balayo pare. Saan nga agkam-kamaling agpakita day takaanakam? Ta mga no irgana. Ay! Imbag ata di na igam ti ergan na. Adda kumakap pinaltugan na babaen iti ergan. Timaray kami adagosin na. Naitake matamaan iti irganay. No ngay mata tinatamaan, dikit bulding adi na oras. Nukas lagam-gam abato. Sigurado akam muol ti matamaan na. Ay katwa na. Nangag ko pa yung araw, ti panagdisuna. Nasakit laki di dayay. Kumpormi nga mintin sursurom. Kumaano pud no nga iso tinaramid mo kanya kiday. Kung kunak lang mit ngamimpay-pay sumit ni Kwaraw. Inton sumarunaw, di na kan patyo ni Kwaraw. Anya nga ita. Apay ngamin akas jati inaramid mo. Nimot ngamin tata badong ang kail. Ay, adan kan iti usto apanunot. Saanan anas kan nga ibaga ti sabali ti aramidam. Tibukod mo apang lakagan ti aramidam. Unang kail. Ramatak ti bukot ko ataar. Kan panglakagan. Saan ko nakasapulan pa iti tulong ni tata badaw. Kasta ka na kan. Awan ti puli tayo nga uto-utaw.
taer ka nasirip iso. Ituloy ko latangar man da dya sa bail. Uray kasurun nak ti amana. Kasta ti kayat ko kaanakan. Suportaran kamat ka. Unang kail. So anak asumukaw. Tasyak tinaturaid kan nasiglat at chiptanaw. Ay, kwarog! Saan ka maupupay? Tadumtang tulat ta, italaga aparakan ka. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, June Red. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apo Kapitan, umayak man. Kapitan, Won Paul. Apay, anya ti masapul mau. awan, Apo Kapitan. Umay ko lang itaddag ito'y anatang. Ay, Ukra, parya, kantaraw. Ang ganda-ganda ng buhay no, kasta. Ay katuna, Apo Kapitan. With tender love in care dagita. Hoy, Iso akakasta ti size na. apo, nagmayat nga ito no da ito itarong. Saan to, parisan iti bugong. Nagganasan ti mga no ganon. Ay uwan Apo Kapitan. Ay, mulam da gito'y amin. Wan, Kapitan. Alangan mo't at tinakaw ka. Sako itod kada kayaw. Naglukukan. Anya nga ti amok. Apay, pagduwa-duwaan nyo kaday, Apo Kapitan. Tano agduwa-duwa kayo? Sublik mo't lang. Ay. Tayo nakitid kinitatawa daw. Saan? Itad mulat ta kanya kan. Apay, sublim mo. Ibating marudan dita. Mangyag kan tumanan inton amum ana ikusbi. Enteng, nangalaam kadi kadagita anak nateng. Bunga kadi dagitiin mulayaw ija barangay hall. Saan? Anya ngay nga rod, ginatang mo? Saan? No gumatangak iti sidaan. Di na imas Kukod ti baka ati gatangak. Sana taronggan parya. Kahit nangalaam nga rod. Inted ni Paul. Agituno ka man kiti iti taraw. Ta isaw-saw iti bugoong. Sus, sulbun ati pangrabi. Ala, wen, Enteng. Ang nag-thank you kakadikan ni Paul. Ha? Sus, saan gayam? Kalipata. Anya? Nagmayat ti gardin day jay apol, Wen nga rod maray. Kanayon pa yun amang tad itinateng apang sida. Uwin nga raud, nasingpat man day jay abaraw. Ay, naku namon marikwa ng... Ay, apay nga katawa ka. Padasem man ti agparam kan kwa na maray. Ang mga nukaya na ti bumakit, akasken ka. Ay, aday ta ka manen maray. Day taman ti ibagbagam, idinto ta gardin mo ti saritaan. Danyat ang mutangay, nukayat na ka. Di, salamat unay. Thank you. Tapno makaasawa ka mutan. Nga oray kas laapom ti asawam no bilang laang. Anya? Ay maray, agbayad ka man kit di iti utang yaw. Dandan ni mapon no di may sa notebook iti kalilistak iti utang yaw. Ay, sorry maray. Ibabawi kong timbaga. Ha? Sorry ka din, amaray. Ay, ngala, wunan. Kat, agawid ka na. Dito yak pa ya. Amangan ngamin nupilitin nak ni badong amapan ijay gardin may. Ay, jak kaya timapan. Kasanaw, aglaladok dagiti mula may.
Takasano mga main, saan ang maisuro ni Badong, no anyat ang muna, isulatan. Denggam ka di nga men, dagiti bagbagak, Badong. Apay manan aya, tuyang. Kasla pa nagkitam ngamin kanya, ket awan amok no may papan iti garday. Anya, Kita eman, natiltil dagiti mulam. Kasla mabainak pa yun amapan mangilakaw. anya. Amangan ngamin no puro second class amain. Believe me, tuyang. Uray ti pidag ti abuno na daytoy. Nalalangtudan tulat ta. Uray po time. Ay, talagaan na idumduma ti panagpampanulot mo. Apay nga itataba daw. Di mon samot inababunwan dagiti mulam. Apay kaday, Paul. Kitaan nyo man, kulot-kulot dagiti bulong dagiti mustasa. Ay kat organic nga raw. Anya? Ay, uray organic, san akasto, ino inaywana man na imbag. Kaslasan mo pa ya sinibsibugan. Ha? Ay di ka man naging lalaing dita, Paul. Unam lalo si katay kalalaingan iti panagmula. Gapo kaday ta nakagraduar ka iti kunada nga agriculture. Ay, saan mo't nga iti kasta, tataba daw? Ay na ba daw, di kag sao iti kasta. Denggam keday, ti bagbagadakan ka. Ay, makauma kayo. Basit lang aro din ti apit, kasta kayo pailaeng. Surod ka. Ay, apay. Anya ka diti nadamag ko paray. Anya nadamag mo paray. Kasla ka no ramay ti kadakkel dagiti naapit mo akarawt. Lumpia amin. Na, Sus, makapal ka paray. Apay ngamin, di mo abunwan. di mo amaw no anya tinamayak kadagiti mulak paray. Ah, Kundi nakbinantayan ang naggarday. Iso adi ka agsaw iti kasta. na, Amo maya, ajak inabunwan paray. apay nga ron nga kasdyan mo ti apit mo. What is the happen? Oh, No anya ti makagapaw, siyak langay ti makamaw iti dayta. Awan bibiyang mo paray. ha? Ay, I'm very sorry, pare. Di ka kundi uyaw paray. Ngaputawan mo ti mulam. Na, Imbag kanya ka. Ngaputan na padasak ti agmula kinagapit. Si kamot inteng. Ikatumanday ta ugalim akon di katawa ken ni Pari Badong. na, kasangsangpet ko lang ang tanak manhain. Imbis ko maapasabatan tanak iti hug in kiss. Na Isumat! kasanaw ajak makaungat. Kat ibagbagam akas laramay tinaapit da Pari Badong akarot da. Ah, Kasjay lang aruden ti inapit da. Karkarwang pailaan. Apay, di mo mapanunot no anya materik nada iti kastangar aramidam? Ha? ay, Ay di ka ha ahadita, Ha? inteng. ay, kwa. Ay, agbain ka kumamet, gaputaawan gardin mo. Imbis aday ta agkat katawat yan aramidem, agmula kakitday. Tapno di da ibaga amang namnama kalaang iti honorarium mo. Adya, apay ko mga gardina kay. Oho, marugitan, ti kukuk. Lumisit ti tengged ko. Kasano nga, mapan kami tumakimiting ijay Malakanyang Palas. Di pa'y nakababae. Ay, makapaupay mo ti kastoy. Awan pa'y mo ti agas ti bambanaw. Apay aya. Ay, kasano? Awan ti bayad ti inapit mi akaraw. Kasano? Nagbabasi mo nga may. Asino mo ay ti mayat agumatang iti kasyay. Ay, malagip ko nga agpeso ti istorya ni Paul. Pudno timbaga na maray. Basol ni Badong. Saan mo't amay suro nga minakunak? Sa ita, kundi sa noong ta ultimo inggatang mi iti abunaw. Di na naparwar. No kumangamen, taam mo na adumngag iti maisingasing kankwana. Ada siguro maapit yung nga ore basit laang. Adda siguro, amaray. Kitaam ni Paul. Adaw ti maapapit na. Gaputaam mo na ti husto a sistema iti panagmula. Oy, inteng, bumangon ka ditan.
Ingkaalaan ti kalugong kan butas mo. Eh, Uy. apay, papananta ka di. Inta, agdit ije kasama kan. Na, ay, ingkaalaan ti butas mo. Taintarugyan adalusan jay talon. Kalpasan na trakturam. Kalpasan na mulaan ta iti sitaw. Lakit din sa dino ti papananta. Ay, isa pa nagsakit ti sa kakanimak. Nagsakit pa dagiti intestines ko. Saan pa siguro nga yung proseso ti digestive system ko, dagiti kinan ka. Sa pa saan unay ngamin anaangar ti sida abukal. Ay, di kan agrason inteng. Ingkakit di alaan ng tay butas mo, tamapantan ije bangkag. Anya, kitikas toyo na baon dito'y baon ijay ka. Anya, kiti. Di ka dumayamudom di ta inteng. Taamangan numaibarsak ko kan kadag ito imat ko akayaw. Iyay, undertan sa talaga. Ay, saan apa nagander ti aramidak inteng. Talaga lang amin adi mo amo ti aramidam. Iso amasapol nga ibabaon ka. Apay ngay nanabanang. Da kayo matlatan ti kanayo na makikita nga gububra dito yung gardinyaw. Ay, kasanumat nga men. Kat saan mo't apagan ano ni inteng ti trabaho ditoy. Anya? Wen barok. Rason na ti kanayon apa nag-duty na ija barangay hall. Ay, masayangan akmat ka dagiti mula may. Iso nga ikarkarigata kun nga aywanan Ay, anyan ni Kapitan. Di na ya tagisayangan ti puunan na. Ti bambannog na nagdalaws, nagtraktor kan nagmula. Ay, kinapudno na. Napilitan laeng barok. Pinilit ko. Taamangan ko nak ano nakamula kamen. Maksayan ti kinasalot na. Angam saan mat, takas laki maro. Ay, talaga asadot day dyan nga inteng. Mala, ano san nyo latan, nanabanang? Sayang mat dagiti bambannog yaw, no baybayan nyo dagiti mula yaw. Apay inteng, di ka mabain? Apay manan aya. Minalametlatan nga ung tanak. Apay talaga akastan sa ti bumakit. Na, ay inteng, anya nga'y tirupam nga isangom itakan ni Paul. Ha? Amaw, nagboluntaryo nga ison timang sibog itimula ta iti nagsapa. Gapo tamaasyan kanyak. Ay, naimbag pa'y dayje abaro, tamo na timaasyan kanyak. Idinto ta si ka nga asawak, ay nadyak amo. Gapo takas laawan apulos terik na kan panunot mo. Ay, disturbance of my life. Na, Nagmayat ti tuturugak. Kada ka aso manaaw. ay no, jak amo ti saritaken ka. Aha. Ay, numaysa ka kumaasida. Oh. Ay, saan amaawatan tinamay andaan ang templakan ka? Ay, itaman pa'y adin ang gaya na kaagsyat, paray. Wen paray, time to relax. Ay, una. Ag-relax ka mo sagpaminsahan. Tay tala trabaho mo ta kanayon ti sang-sangwom. Idi day ta paray. Ngamno ita, isardeng count ti agardain. Apay ngay. Makapauma pare. Gapo iti day ta agardain kanayon na ngaungtan ni tuyang kaw. Iso austan. Anya? Ino kas ka agpadata iti problem. Isipod nagmula kami kanibanang. Kanayon nak nga ungtan. Kanayon nak pa'y nga ibaon. Nusyak ti sika, baybayaklatan pare. Yore agungit-ungit dita. Iso asyak. Talaga nga isardeng count ti agardain. Tapnawanan ti parikaut. Ay, uray siya ka. Ipamuspusak tapno mapukaw na jay agar din may. Tapno din akon apaan ni Bana. Ay, mapanak ijay garden. When man nga rod inteng, tauray sa anak kun amapan. Tanay, adupay ti aramidok diti balay. Aglaba kan aglinis. Ay, di kan tumot naglinlinis, idi naggigyan kalaang diti balay. Ay, iso nga rod akinunak amapanak. Ta abunwan. Agisaga na ka iti merienda ka. When tapno ad-adda alumang tuda, ingka abunwan.
Anya nga iti isaganak a merienda, Ay, di ka iimasan ang merienda. Ay, awan tinaimas ama merienda. Jay laang naling ta asaba ti adda. Sige, basta ada. Ay, katwan di ka agpili-pili, inteng. Ay, wen, mangisaganakan iti balon ko kan merienda. Inton ko, nagbabawi ak amapan. Anya? Ay, talaga nga ado ti artem, inteng. Ay, alang nga ron. Siya kung ti mangisagana iti balon ka. Ay, sus. Kasta unay ti ragsak ni Banang idi nagrubwatak. Ti amuna, umay ko linisan da ito'y mulami. Gapo kadag ito'y amula. Kanayon nakngaugtan kan ibaon. Pasensya kan Banang. Ngem karga ak iti ado asulfit dagitoy puon ti mula tapno makset da amin. Tapno awan maasikaso. Ket no more problem anyway. Nay, apay ngay. Naksat mat amin amula may Paulo Barok. Ay, sayang dagitoy nana. Sapay ado ko matibunga da. Ewan nga raw. Ay, jakman amon na niya tinamayan ni inting ditoy. Iso ti imay idi na minsan. Takuna na nga umay agabunaw. Agam, ay da, naksat mat amin hain. Aguray kayo man, Nana Banang. Apay ka day, Barok. Ang mga nuin tutok na mo't itipuon dagiti mula tinyabuno na. Iso anak siya. Kita akman nga agpaisaw. Wen nga agpaisaw, Barok. Naya si unay dagiti amon niya. Iso anak sat amin dagiti mula. Ay, sayang pa'y dagiti mulay oh. Ay, agsaga na kanyak dayjay nga intay. Talaga nga awan amuna. Ay, intay! Intay! Apay ka di Banang? Kasagsangpet mo lang, magungungat kan. Ay, Jack amo ti ibagakan ka inteng. Jack amo no talaga nga awan na ka mo. Wan no awan sentido ko man mo. Ay, when now, nalabas ti kinasadot mo. Anya ka din dagita nga ibagbagam. Hindi ko magits Apay nga intutok mo ti amon niya itipuon dagiti mula. Anya nga ita? Naksat da amin. Ha? Amok nga gagaram ti kasjay inteng. Intutok mo ti amon niya itipuon ti mula. Tapno maksat. Kat no maksat dagiti mula, awanan ti trabahwam. Ay, Jack amo ti bagakkan ka inteng. Talaga asadot ka kan awan manaknakam mo. Di mo ka di pinanunot asayang dagiti mula. Di mo pinanunot dagiti gastos kan bannog ta. Intay! Datan ti pagsarsaritaan ti kalugaran tayo, pare. Apay ka now? Gaputa sinayang ta kano ti mula tayo. Kahit no saan ta kumanagsadsadat. Nakatsamba ta kumamit iti nangina apresyo, pare. Ay, huwag garot paray. No di mo kumangamin insar ng tinagmula. Ang mga milyonaryo ka itan. Daita nga rod, pare. No di mo mo't kumain niya si dagti amon niya ijay mulam. Saan kumaanak site jay mulam? Ang mga bilyonaryo kamot itan, pare. Ay, itala ang maamiris ko, pare. Bidot gayam ti aramid ta. Saan gayam anasaya at ti agsadot-sadot? Anya itangay. Kukwatan ti umapapal kadag iti nakarana iti mayat apresya. Ay na, Kapitan Tatabadong. Apay ngamin ngagpada kayo asadot. Anya nga ita, umapapal kayo langan kadag iti nakatsamba iti mayat apresyo. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe.
May sapay asagot kada kayo ti NTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdanga. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Kabadong, adamot gayam ti barbaro asilpon ni Marituyang. Ay, Wayne, adda maray. Ay kat nasayaat tapno adan to pagbuybuyaan nyo inton awan ar-aramidon yaw. Wayne ngam utang mo dayjay. Pangalalaan na ngay kung ba't ipagbayad na. Utang? Wayne maray. Inlon na dayjay iti kooperatiba anak imembruan na. So nga, naimbag kumaa no pakairanudan austo ngam saan mo't maray. Kat manungay ti pinangalan Jak ambaw, kasla 14,000 di kunana. Ay, una yan. Naginamot taon. Wun nga rod maray. Jak amuan no pangalan na iti pagbayad na. Tadyak kayat na ita bayadan. Ngaputa saan unay ang mapagnumaran. Ilay bid-video mo tento yan. Ay, kaya't kung aron nga enjoyin ti camera na day ti kabarbaro a cellphone kao. Upgraded ko naman. Nag-clear ti camera na si Yeah. Wun ba dong, iso ano ag picture ka, makita dagiti ado akamoraw. Ay! Anya? Wun mal! Ay kat mayat ano clear to yan. Tapno makita, kinalaan mo. No nalaada, kinayat nakmut, aya. Ay, agbababawi ang arad. Kasta unay, ti pa nagbabawi. Anya? Wayne, iso pa nga asim man. Di ka unay aglablabay. Tama nga no pagtalawang ka di na oras. Anya? Oh, ag-selfie tayo man ko kumaray. Ay, katuan tapno adaman remembrance tayaw. Nako namon, maray. Ay na, nagmayat mo't gayam day ta cellphone mo, mare. Ay, wun amaray. Ay, nangina day tayo. Iso at talaga na pintas. Apaw? Ay na, ibagak tuman mo't kan ni Enteng, tagumatang itikasta. Ang, sigurado adi na kayat. Bayamon maray. Sa nabalit adda mo day ito'y cellphone ka. Sa bagay mo't kit di Di amo mo, di ag Facebook, maray. Ay, kaun na maray. Amukon. Amuk pa yun ati ag-post kan ag-comment. Amuk pa yun ti ag-tiktok. Ay kat mayat maray. Saan kan maburburing ijabalayaw? Ay, wun maray. Talaga asanag. Gaputaan na na ito'y cellphone ka. Aliw-liwa. Ay na, nagmayat jay cellphone ni Marituyang. Apay, ay umapal ka di ba nang? Medyo. Naimbag pa'y ni Marituyang. Inggatangan ni Pari Badong iti cellphone na. Apay, ti kunam na bayadan day dya iti cash. Saan? Ay, kayat mo asawan. Win, utang day dya. Iso aparikot ni Pari Badong no pangalaan na iti ibayad da. Anya? Win ba nang? Kung nangarod ni Pari Badong, nangina unay day dya asilpon. Ngam saan mo't unay mapagnumaran? Win nga agpaiso. Iso abay amon day ta cellphone. Sana balay, ta adamot telebisyon a pagbuyaan. Kan adamot radyo a pagdenggan iti Kapitan Enteng. Unay mo day tantuyan. Nakasan daw, kin nakashorts ka lang. Kit agsala-sala ka dito sa hangot ti cellphone mo. Kasla ka mo't nagbantay. Hey, ag-video ak nga road ba dong? Ag-content creator ak man. Content creator mo't nga. Basta, maamwam to, inton rugya kunti ag-post iti videos ka. Dahita aki din tin kar-aramida na yun. Imbes ko mga agluto ka. Apay, mabsug kaya, di tangar aramidan. Day talagong unguter aramidam.
Dadaal san ti ulaw. Sika, ti dadal ti ulo na. Gapo di ta hulugan na cellphone mo. Isulangan ti dumdumugam. Imbis ko mga agtrabaho ka. Urod ka. Tatabadaw, bagan yung mamut ni Nana Tuyang. Apay ka day, kuwarag. Kasanaw, di lamot ipupus na nga main. Kasla kong maitay, nagpus iti video na ngagsalsala. Ang jay outfit na tatabadaw. Masyadong, ay, iwan kaw. Anya. Apay, anya ti tsura na iya, kuwarag. Ay na, tatabadaw. Ati una pa yung teenager iti suot na. Uray kumaano, bagay na. Ang saan may, nagalasakitain. Ay, yan day tanga ramid dito yan. Kuna na nga nga content creator ka na. Iso atila ipupos na iti Facebook na. Awan da, kas nati ag content creator tatabadaw. Takaduhan na ita, kat adda sweldo da iti Facebook. Angam jay mayat kumamot iti content na. Ay, day tati bagbagak a binagtay cellphone ni Tuya. Day tala cellphone nun nga minti dumdumugan na kanayon. Di na pa yan masangaw, ti aglutaw, kapoy ti kasi cellphone na. Ha? Kahit yung asawain, saan ngaglutluton ni Nana Tuyang? Sana inkwarawg. Iso ako nak ano agluto ak. Dilangan ka nagtilutaw. Ta makamumutan iti kanin na ak. Ikatam, nagiti pagananay mo Tuyan. Tingkag picture. Na, apay man na nakasta ti bagbagam. Nagalas mo daytan. Nagalas ko nam. Ngam di mo matam mo, nagalas ti impos mo, abijam. Ha? Amom ka day. Asika, tisang kadilaw, dagiti kalugaran tayaw. Sika, ti pagsasaritaan da. Gaputa tila ipupos mo ka no, abijam. Anya? Isa, Mike. Nagalas ka no, dagiti suot mo. Ay, di nakibabayin tuyang ah. Di ka agar-aramay, di ti pakaibabainan, kunak pa day. Ha? Sipod na itawag dito barangay kabildatan. Sa anak ang naibabain. Iso sa anak ng ibabain. Papanam, Marituyang. Mapanak man ijay sintraw, marikwanang. Agudong ka. Mapan ko bayadan da ito'y cellphone ko. Kun mapanak man gumatang iti bado kan make-up ko, maray. Ha? Bado kan make-up ko nam? Wun, maray. Tapno addaman usarak inton ag video ak iti pang content ko. Ha? Wun, maray. Adda tinangidanon kanyak kan. Asyak kano tisang kadilaw dagiti kalugaran tayo. Gapu iti suot ko kadagiti content ko. Ah. Iso agumatangak manlangan iti barbaro abad bado kan make-up ko. Ay, naimbag ka pa'y tada igatang mau. Ay, katuhan na maray. Ay, nalaing dayto'y kumarim nagremedyo ko naman. Iso nga adda Sige, dahil ta cellphone mo ti sangwam tuyang. Apay, di ka di mabutang. Amaduling ka. Gapoy ti kasi cellphone mo. Anya? Kutuin, Mike. Sipod simangpit ka. Dahil tala cellphone mo ta sa sikaswam. Apay, ti ko na madating naluto akanan. Apay, di ka naglutaw ba daw? Sino ka kumangay ngay lutwa? Mabaling kuma, no trabaho tinagapwam. Angam saan, Mike? Tanapangkalaang gimatang itibadaw kan make up. Agiraramag kakiidiya. Oho, day talagong ungatar aramidam. Di ka kadimong gung ungat aba daw. Makauma ka ngaminan tuyang. Iswa manipod ita. Agsinatan itibanga. Tapno di ka aglutaw. Sika lang ti agbisay. Marituyang, amom ka day, sang kadilaw da ka dagiti dadduma akaaruba tayaw. Apay ka day maray. Gapo ka no kadagiti ipopost mo. Oho, ti ko nam kiday umapalda kanyak. Gaputa may sa ako na content creator. Adnya? Wan maray. Ay na saan siguro nga amo dagita at tao ti lubong ti Facebook. Kan biyag ti may sa content creator. Iso akas ta ti bagbagada. Wano saan? Mga no umapalda. Ha? Wan maray. Kun mga no umapalda iti bado kan makeup ko. Ay, kadagiti mo daduma. Mga no dagitay pinaay ko idi nga agar-arom kanya.
nakita da siksi ak. Wahay! Anya? Wano saan, dagita kat asawa dagiti followers ko alalakay. Umapaldaga po ta siksi ak. Nang rona ta makit-kita da siksi ak. Ay, si kamot maray. Nagbaliw ka talagan sipot nagbalin ka a content creator. Ang sapay ko taawan to ti pagbabawyam. Limabas mat itay ni Marituyang, maray. Day, papanan na kanungay, maray. Kunana, amapan kano agbirok iti mayat a pagsyutingan na. Ha? Ay, artista pa'y gaya man ita ni Marituyang. Artista mo ta sasawam. Kat no ag-shooting ako nam. Ag-shooting tapno ada ipos na iti Facebook na. Wan maray. Kat ambom, nakamikap pa'y. Kun naka-shorts iti nakakit-kiteng. Anya? Ay, no kasta. Pudno gayam ti dandanon ni pari badong kan ni Inteng. Wan maray, talaga kasta ti aramid na. Nausam itan nga ag-makeup, ngam di namat ibagay. Hay! Ay, unay day tanan na tuyang. Nakaunig mo't day tanan sinaimaw. Ay, maupupay kan aglaladuta nga road ko araw. Tapay mait. Kasano, posak mo't apos iti Facebook. Ngambas si magayam ti followers ko. Kasano ako mangay ang makaswildo no kasta. Ha? Inaramid ko mo't amin na bilinda. Basta agpost lata nga agpost tapno agswildo. Ang maging gita, awan mo dalar ka. Ay, nanatuyang. Kasano ngamin amaya tanda iti pusmaw, kat nagalas mo't ngamin. Ha? Wan may. Asino ngay mo't timayat ngamin amang buya kadag iti salam. Uray kumaan, usa nakas da iti itsuram. Naka-make up kang agpaisaw. Ang kuso-kuso mo't tibuok maw. Naka-shorts kang agpaisaw. Ang madlaw mo't akurang ka iti digaws. Ha? Way, nanatuyang. Kan may saan ngamin akas di ka na yung ti content mo Mangkita kay tinasayat amay content mo. Di adda maadaw nga adal. Saan akumkumpur mila dita. Ay, nukasta nga raw. Agpanunutak man iti sabali nga ipos kaw. Tapno umadaw dagiti followers kaw. Anya man nandiya imbagada kanyak tuya. Kaslaado ka naw, ti kaapam, kintilay pupos maw. Kasjay lagayam ti aramidan tapno umado ti followers badong. Ay! Anya. Wan, sipod nagpusak iti istorya may papan iti kabagyan tayo. Adaw tinang follow kanya. Iso ngayon tultuloy ko na. Anya. Wan, kadagiti kapa. Dagi jay agkum-comment asaan ko abagay ti purma. Tinutupak idan na. Tasino da mangay. Tapno jalat tanag tagtagaray. Apay, di mo amaw, delikado dahi tangan aramiday. Amok, ngamisardeng kuntaw intun umadaw ti followers kaw. Agar aramid ka, di pakarikutan. Noowanan ta mong nga aramiday. Ingka kay di agdalaw sa jibangkag. As simple as that. Tawatam. Wala ka na natuyang. Apay nga impos mo ti panagapad at imiyaw kan ti asawa na. Wan gaputa amok nga ado ti ag-comment. Ay, di kag pampanunot at talaga na natuyang. Uray kumano di mo impost nga imbarsak ni El na ti malukaw kat naitamay di muging ni Timyaw. Kay tagpay sumangamay. Nakitak amis mo idilim mabasak idi balayda. Kanimot timyaw. Imbarsak na ijay ruangan da di kaldero nga awan linaon na. Ha? Ay! Makaulukak nga ron ang nakakita. Live nga apat ti agasawa. Iso nga in content ko na. Ay, mayat pa'y lati kakatawaam. Ang di mo amaw nga inreklamo da kan iti barangay.
Anya, inreklamo da kun kunam ko araw. Why na natuyang. Bawal nga minti agipupos iti kakasday. Ngamin, privacy na dayjay. Anya? Ay namaray, inreklamo da kano ni Marituyang. Ay, wen nga rod, Maray. Imbaga kanyak ni Inteng. Ay, oo na yan, ti kasta. Ay, tilan tumet ti ipopost na. Kasano nga men, kat di namot denggan ti maibaga. No anya ti kayat na nga ipost na latamat. Binagaan ka no ni Pari Badong ide. Akitaan na ti ipopost na. Ang tisungbat na kano, mayat no chismes ti ipost na. Ta sigurado nga ado ti interesado. Ay, Ken mayat no adda ti manggura ken kuana. Tapno kanayon kano asubay bayan dati post na. ay, anya nga ita. Nangaramid kat nga rodan iti parikot na. Anya nga ita Marituyang. Inreklamo da ka na, gapo ka dagiti ipupus mo. Dayta, ti malala dayta apakay pare. Ah, Di nanto mga min ammo ti mabagaan. Ay nabadaw, kapitan, tulungan dakumahay. Ay, di ka man kundi sangit dita. Basol mo mudlaeng No mga min dimngag ka idi kanya. Awan ti parikot mo ita. ay saan nga min anasaya at agipos iti no anya ladita, Maray. Nangruna no maipapan iti biyak ti sabali. Anda tay kunada Privacy Act. Ay, agbababawi akitan ba daw, Ay, sus. kapitan. Nasaysaya at lakuman anagduli nga. Nga po iti kasi silpaon. Ha? Ngam ti reklamo dak nga po lang iti post ka. Ay agnakam kan Maray. Ay saan ba't ada kas ti agbalin a content creator ka? Basta sigurado nga awan ti mapasakitan. Nguwan, kapitan. Jakon kayat ang maulit day tao eh. Sardeng akong tag cellphone. Kan agpost iti anyala ditan. Tumulong aklangan kini ba daw ijay bangka. Ay na toyang. Saan ngamin anasaya at ti adda kaapa na? Kan agi-post iti mabalin apakaisagmakan. Ala sigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay imbag man ta nasurutan pa lang ti dalan mo ang nagawid dito'y kabildatan. Ay, awan ti puli tayo nga kabaw nga uray ubing pailangang kangil. Ay adamay lang nasarakam ang manugang. Makapasuron mo't dagiti babalasang iti ang kangil. Apay ngay? Numakayam amuak. Inton ibagak tinagan ko akwaraw. Agkakatawa dakit dain. Na. Apay ngay akatawaan dati nagan mo. Nagalas tumot yung panagan nyo kanya. Apay ko ba analas? Ignorante na kita babalasang. Sikat to pa'y tinagan mo akwaraw at chip tanaw. Kakamot langay, kwaraw. Ada ka din na sirpat mo abalasang, ije na panam. Pag ano ngay dagiti babalasang ijay. No di da kayat. O di saan lang. Apay, ada nang bastard king ka ijay. Irugurugik pa lang ti agaram. Katawan dak may. Nay, apay nga akatawaan da ka. Jak man mo kadag ijay tata. Kasla dala mangin insultaw. Saan ka mapukawan itinamnama, baraw? Adan tula ang may lawan king ka. Unay katamay lawanan. Kaslak mo't latay kugang ilauna yan. Anya nga rod ngay.
Apay, namin ano ka na basta na ya. Apay abil-bilangam dagiti ramay mo. Apay, di mo amuti bilang na. Di na magnamin ni Tata Badaong. Nung namin ano akanon anabastay. Oh, kurang sanday taramay mo. No bilangan. Namin adun. Saan yun nabalikson Takababay no mangagti sa balay. Makasarakan tumutlang iti katakunay na mo iti biyag. Sanain. Ang mga no imbis akatakunay kat karaa pa kamintaw. Ang mga no balon ito naktumay. Di ka man. Balunat ka dyan. Man-manaw tikas ka ni Antem nga agbalunay. Ay, apay ang nakaisam ka sumungad. Imbag tasyak lang tinakakita. Apay ko man, da sa balya makakita. No da makakita ng ngir-ngir si kang agmaymaysa. Amumo no anya ti bagada. Apay, dakis ka day, no umisam ka, no da malagip maw. Sana da ka, ngam ilugar mo mo't Ha? Nungay adda makitam ijay dalan nga umis-isam nga agmaymaysa. Anya nga iti atapam. Ha? Ay, ningamin ko araw. Di na magkaw, numano ti babayan ang bastad keng kwa na. Di na ka numabilang, numanaw. Ay, nabaakan laka nga raw. Nasing pumuni ko raw. Ngam no apay asaan akayat dagiti babalasang. Nakapoy lang amin nga garaw. Apay nga aprusam day tabarukong mau, kwarog. Di ngamin pasahiros ka o kagawad. Pinasakitan na ti pusaw. Tirador samot day jay. Day, tirador, pagkunaam. Kasanaw kat tinamaan na ti pusaw. Kanayon nga keba-keba no makita. Nalabos mo't daytan. Apay nga keba-keba ka aya. Ay, day tatipod now. Agkabog-kabog pa ito'y pusok no kwa. Nang runa no makita ka sumungad. Ang nadam dayta, ang mga no sa bali daytan. Talaga sa bali da ito yan kagawad. Anya nga tati aramida, iktap no makasaritak ti balasa nga ya. Inton aglugan man na iti tricycle mo. Kasaritam wano mapan ka iji balayda. Kasano mapana ka di balayda. Kat makita ka lang, kat perminti ka bato'y barukong kao. Anya ka diti bagbagan ni Kwarog itay agsarsarita kayo maray. Seryoso mag. Adda ka no balasang amang paspasakit iti barukong na. Apay kano amang pasakay. Nagapada ka day maray. Saan? Agkeba-keba ka no ti barukong na no makita na tay balasang. Kas mo latin ijeran ang makakita iti pada natin ijer. Kun nga raud. Kunak ang mapanapasyaran iti balayda. Kunana mo tadi nakabailan. Kasano nga rod ang makaasawa no kasta. Ada ka nubat pagmamauyungam a babae. Sana pagmamauyungan ang gail. Oh, Pagsaksakitan ti puso ako nam. pagsaksakitan ti puso. Nagkaba-kaba nga minukwa. Ay sus. Nabilag dahi di babae. Apay nabilag ako nam. Di nakpaila binarbarsak. Ngam napuntaan ang ti kakaiso na pusaw. Ay. No napuntaan na dahi ta puso, makasipawam. Di mo paluspusan tapno makaasawa kan. Ay, paturedak man pa ito'y pusaw. Tapno tigasa ka sumangoy ti dahi balasa. Anya ti kunam apapanan nyo inton sardam. Ay, kaduak man ti ka nakakta makaasawa ko man. Mabalin ayamet asika ti agarem para ken kuana. Kaduak tapno adamo ti makuna moral support. Oh. Moral support kunam iti dayta? Bayam nga iso ti mangibaga iti ayat na iti babae. Iso ti mangibaga iti ayat na. Kaduak lang, barang agpamirienda ket mailak amak mat. Ay, di ka lamabain. Dayta ket ti gaggagaraem ije papananyaw. Kas kalamabis-bisinan. Agsagana ka tama panta ije balay ti balasang anang tama di tapusom.
Dua tama pa nang Kyle. Wala. Apay, kasla di mo kaya't akaduan ka. Ay, saan kayo nga rod nga umininom iti arak ka? Na, apay nga iparit mo. Mayat kit di tapno naturad tangag sao. Numabartek ka. Kas ka lang nakalimon iti sprinkle. Na, pag hunamay, nakaalim mo nak iti sprinkle. Sangkit dahin. Oh. Nagado ti agparasyak di tangiwat mao no nakainom kan. Papanan yung agpangamain. Ay, umay katain tayo di balay ti balasang. Apay amapan kayo iti balay ti balasang pare. Kunamot ni Kwarog at tinamaan ti balasang ti puso na. Oh, Anya, kasano ba tinamaan na ngay? ay jak amo ko ni Kwarog no kasano anatamaan. Iso amapan tayo, tayo mang kasarita. Ay inamampay nga ron agpulis pare. Ay, isa dun. Ha? Saan mo't asi kati agaram? Nimot Kwarog. Kasta ka day, ay kaintay ka rin na. Papanan nga tada kapitan ken Kwarog, ta si Muros pa'y ni Badong kadakwada. Simurot ni Pari Badong, Mare. Wunmag maray. Ada ka di pagsayaatan apapanandagi jay. Ti amok, kadwaan ni inting ni Kwarog amapan iti balay ti balasang ako na anakatama iti puso na. Anya ti kayat mo asawon maray. Mapanda agara, Mare. Ay, day tamot tirigat na kin ni Kwarog. Mabalin ayamot asabali ti agaram para kenkwana. Ay, awan lat amukon. Ay, saan ang makaaram no awan kadwa day ja, Kwarog. Iso ang mabaakan lataan ni Kwarog. Makaasawan tulang damang pikot kenkwana. Mangpikot ko na, Mare. Ay, una yan. Dahil kaditi ko nam anak katama di tapusom. Unang Kyle. Ay. Diyan nakatugaw iti sirok ti mangga. Day talaha nga babae ti makaagas iti panagkabakabatoy pusaw. Agure ka man. Apay ngay anak ka sunglasses kat adapay di tasirok ti mangga. Ay, diyak amo ang Kyle. Ay umawag katapno amo na nga ada tayo dito asidag ti arubayan da. Da kayon ang Kyle. Mabainak mait. Madama pa'y ngamin ti panagkabakaba ti barukong kao. Unay ka day ta abarokong mon. Naggagat ka day ta abarokong nga agdabog-dabog ken agkabog-kabog. Da kayon ti umawag. Barang tumalyaw ti babae ang Kyle. Itay ka pa'y nga umawawag. Ngam tulang samit ti babae. Di pa'y tumalyaw. Apay ngay. Anya nga iti kinayat ni Kwarog dita. Hindi ka din naglugan ken kakit nakasaumon day ta Kwarog. Hindi kaduhan na ti simong bat idi dinamag kuno pagdisagan da ang Kyle. Ay, amangan mo no saan ang makasao? Ken saan ang makakita? Di pa'y tumalyaw ko nagbayag nga umawag tayon. Umawag ka pa ang Kyle. Ay, isikan na ti umawag no kayat mo. Makabanog ti agawag-awag dita. Intayo kin din, agawid tayon. Apay nga ang Kyle. No kayat mo, umasidag ka ijayan ti babae, takasaom. Kumusta tinapanan niya ba daw? Naibaga ka di mo lang ni Kwarog, tirik na iti babae. Ay, yawan. Sanda nga kinawatan. Tasaan nga mo ni Kwarog, teksinyas. Kayat mo asawan. Umal ti babae. Huwag nga raw. Isugaya masana sumungsungbat, hindi umawawag ni Pari Inteng. Ay, kaasimot at ibabae. Kasi agraman ni Kwarog, ana inlab king kwa. No napod no ti panagayat ni Kwarog. Ayatin na lata uray kas jeti kasasaad ti babae. Amo pa yun ano na pudnaw. Makita no mapan naman sa rungkaran di balasa. Kwarog, ingka kadimanan sa rungkaran ti balasang anak katama iti pusom. Diyak mo ang Kyle. Kunak no natamaan ti pusak. Saan samay? Gapo kadita nakitam ti husto akasasaad na. Iso kastati kunam saan ka anatamaan. Diyak mo ang Kyle. Mariribu ka na. Ay, agpanunot ka na lang. Uray kas jay na, tatao mo, jay balasang. Kaslasan mo't nga minakas jay di na mo ang nakita kang Kyle. Mawanda kas na.
Ang aganad ka, ta adanag ko na. Nga mga no, adamang pikot kun ka. Ah, pikaut? Ay, yad adayon day ta pikaut. Diya kaya ti mapikaut. Imbag ta imay ka diti tersinak, maribanag. Apay ka di, Maray. Kasla na patag di ibagam Ada na kaibaga kanyak, aplano da apikutan ni Kwaraw, tanasingpot ka naw. Jay ka di umal timang pikot. Day tangarod ka naw. Kasta tinadamag gaw, Maray. Ay, masapul ang maamuan ni Kwarog daytoy. Wan atap no maisaganaan na. Ay, sapay na panagpasada ni Kwarog. Ay awagan yun Ipakaamo yun day taaba, nagkankwana. Ay nainteng, awagam ni Kwarog, taibagam ti imbaga kanyak ni Marikwanang. Anyat imbaga na. Adda kano plano da amang pikot kan ni Kwarog. Kasano ana amuan na day tangay? Ubing kano tinagdamag kan ni Marikwanang, no anya ti kayat asawan ti pikot. Dinamag na, no asino tinakangagan na iti pikot. Anya nga ti imbaga ti ubeng. Imbaga kano ti pangamaan ti umal, nga ikagumaan da apikutan ni Kwarog. Ay naglukon day di apang nga ti umal. Ang sandang agbaligi amang pikot kun ni Kwaraw. Inuangay, nakaawag kayo, mate. Ay agawid ka adagos dito'y balay. Saan ka dumagdagas iti no sa dinuman dita? Ha? Apay ka di angkay. Basta tong palang timbagak. Saan ka nga umasidag no makitam dita ti balasa nga saan ang makasao? Anya ti kahit mo asawan angkay. Ay, basta agawid ka dito yun. Sana dito yung cellphone ti pagsaritaan ta. Ay, sapay awan pa'y pasahiros ka, Ay, uray awan. Agawid ka pa dito, tagsarita ta. Sige angkay. Agawid ka din ni Kwarog. Imbaga na nga awan pa'y kano pasahero na. Imbaga nga agawid din. Ay, nasirib iti kalukwan ti pangamaan ti umal. Ay, amangan no mairemedyo da apikutan ni Kwarog. Isungarod apagawid no mailisin ni Kwaraw. Nang runa no saan apod no nga agayat iti nasao a babaay. Ay, katwen natikaw la siguro, ididamo na nakita dya balasang. Pagmadyan nga minti, love at first sight ako na da. Imbag ta si Mangpet ka anakan. Apay ka di angkay. Apay pinagawid da. Kaya't mo ka di nga asawaan dyan saan makasao balasang. Ay, uncle mate. Apay aday ta tinamdamagan niyaw. Da kano plano ti pangamaan na, pikutin da ka kano para kun kwa na. Anya? Ay, awan ti plano kang agpapikaw, tangkay. Iso nga ibagakan ka nga aganad ka. No, di mo kaya ti mapikaw. Ay, aday wam day jay a girl. Ay, madigayam ti agdarasudo, sangkay. Gaputan nakakita kiti balasang, napahanak mo tadago si jay balayda. Masapul gaya matingitingan pa nga umuna tirik na, sakbay nga gunay. Ay, delikado ti mapikaw. Ay, Kwarog! Panunutan pa iti amin. Sakbay nga agaramid ka, iti agda. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basic. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya timbagan niyang kalapapanan nantay? Iti kanumaysa akabagyan nyo.
Kagap-gapunan sa kanu ija abroad. Nagsauran ni Angkay. Apay adi nakintugaw. Awan kanut mangkita kadagiti kakadwam atanod. Amumat asikalang titalken na kabayatan ti kaawan na. Sa bagay, ibagayon tungarod kan kwa na. Ikan naktumat iti pasarabaw. Mabalin ayamet adi na kaikan no adda pasarabo da. Ang mga no jay di na kay kaya tulang ti itid no kanyak. Ay saan met Dungdungwen na kamot akaanakan na. Inawagan ka di ti kabagyan may ni Angkay. Ay wen kwarog. Imbag uray na bayag ija abroad kat saan nakalipat. Lubot kan, tama pantay di bangkag. Apay no padasan tamutin singasing ti kasinsin ko nga adda ijay Manila. Anyo tinsingasing niya. Mayat kanu ijay Manila apagyanan, taado kanu ti trabaho ijay amasterkan. Anya kumangay at trabaho. Kumaano nakaadal ta. Tapno yung tagtrabaho ijay. Uray kanu saan anak kaadal makastrek. Ado kanu ti mabalin aserkan ijay. No sika, ado kanu ti construction ijay. Siyak met, mabalin ko ti aglakaw. Mayat mo lang nga ta, timapan ijay. Apay no padasan tamo badong. Makapasyar kan makatrabaho tamat ijay Manila. Ay aguray pay, panunutin ta pay analaing. Oh, kita ni Marituyan. Sumungad akaslada pakaragsakan na. Nakaisamot nga agpayso. Na, Ay, sigurado nga aday padamag na. aday ta. Umayon. Ay, good morning ko kumaray. Ay, anya ka diti pakaragsa kamare. Mayat man ti kakatawa am ita abigat. Di kay tumang liplipat waun. Naa, anya, apay ko maalipatan na ka. Pumanaw ka aya. Dandanay ko kumaray. Urayak lang no umanugot ni Badungkaw. Papanam ko maray. Saan lang asyak? Pati ni Buddy my love. Ag-migrate kami jay Manila. Migrate? Ada ka di balayo ijay? Ada ka di pagtrabahuan nyo ijay? Udno nga tati warwaras ni Nana Tuya nga pumanaw da kanon dito'y kabildata nantay. Pumanaw ko nam. Nakaamwam pumanaw da. Di tamat ti agwarwaras sa damag antay. Imbaga ni Nana Tuya nga may mayat kano ti biyag da ijay Manila ngam ditawi. Ay mayat no adda trabahom. Angim no awan ngay. Ay? Mayat nga tamot ti agyan ijay Manila. No agabang kamot lang iti balay. Ken awan permanente a trabahom. Kasano ngay amayat. Ibagbaga na mapanda ka nun iti mabiait. Ay, kunakno da kami lang kan ni Marikwan ang tipangibagbagaan na. Pati gayam dagiti amin amasabat na kat ibagaan na siguro. Ay, adun ati makaamaw antay. Adda ka din nasarakam amang salda iti may sa akeleng atalon ba daw? Masiguradong ka diyan na saya ati kasinsin mau apakidagusan tanto ijay. Wun ko naktumag. Nasingput da di akasinsin ko. Isupay nga ron tinangising-asing apadasan ta kanumot ti agyan ije Manila. No masiguradong laki day. Padasan ta ti mapandijay. Isaldak ti may sa akal lang at alon ta. Wun na. Imbag ije ta sa bali at trabaho. Saan tan alumutlot iti pitak. Kan saan amatapukan ije bangkag. No dalaki di mang salda iti talon ta. Mapantan ije Manila ako na. Agawaam nga ron nga ibirok iti mang salda. Way, nadan na kasaritak. Anayan na lang kano ti kwarta na. Adapay ngamin kurang na. Nasayat nga ron no kasta. Tapno makapantamag ijay Manila. Hello, insan! Nakaawag ka mag. Kaano kayo kadi nga umay kan ni Manong Badong, insan? Dandaneng, insan. Sigurado ka day nga da trabaho ni Badong Kaw no umay kami dita, insan. Ada, insan. Kaduanan nilakay kong agtrabaho iti construction. Ay, wan, insan!
Dandani kami umay dita. Agawaan niyo ko mga rod. Tapno awan sa bali amaala da akadwa dalakay ijay construction. Malainsan, taibagakin ni Badong ko nga umay kami adagos dita. Sayang ti trabaho asarkan na. Sige, insan. Urayan da kayo nga rod. Mangala kayo man kit didita itinatnatan. Ay, waninsan. Ado ti maala dito'y anak natang. Sige nga rodan. Bye-bye! Nangigmaw, jay imbaga ni insan ka. Adda ka no agur-uray ijay at trabaho. Ay, nangarod ije balay ti mangsalda ije talon. Ala, ingka nga rodan, tapno awan makaunakan ka ijay trabaho. Amangan no addan makauna. Umuna ka ngarod amapan mangalay ti nateng ta sumarunuak taw. Wen, tapno adda itugot ta ijay Manila. Andamot siguro ti kwarta akurang na, ije mangsalda. Kasanungay no kurang pa'y ti kwartada. San mo't siguro tayong karina nga itakanaw. Nasaya at nga rog no kasta. Ilakom kadidagitan at natang, Maray. Dagito'y laang daduma maray. Dagiti ngamin daduma, alaan mi ije Manila. Matuloy kayo kadi amapan ije Manila. Tuloy na tuloy maray. Agyan kami muten na ije Manila kin ni Badungkaw. Babay talon kan bangkag. Saan kayo kadin nga agsubli dito, oy? Namangan dosanon maray. Mayat kanu katibiyag ijay. Iso a babay talon kan bangkag. Di taga Manila kan taon. Ay kat siyempre oo naman maray. Hindi na ako magsusuon ng laba na mapan maglako ng natnateng. Sana nga, Maray, magkatotoo yan. Impa kita nga roday, nagiti itugot tayo ije Manila. Adan inyim pakay. Nayunan talaangan. Jay mo na natang inkarga kon iti karton tapno saan amadadaol. Sa pa'y manunga oras ti biyahe, sakbay ang makadanon tayo ije Manila. Nuwang araw atid duga biyahay. Sa pa'y jak naruam nga biyahe iti adayaw. Sa nabalay, tano makadanon tayo ije Manila kat sabalin ti biyagta. Saanin nga agtaltalon ken agbangbangkag. Ay, sa pa'y kumangarod Sa pa'y naisaldan ti talon ta. Medyo ado matibagahe, oh, Maray. Ay, wun maray, panawin na para pupunta kami sa Manila. Ay, talaga ka din na doon na kayo agnaad. Of course, maray, doon na. Saan ka kumaamang liplipat kunakmanan? Ikaw lata ang kumari ko nakagawad kwa ng Ay, oo, Maray. Si kakit di ati saan amang liplipat kung nandoon ka na sa Maynila. Ay, oo naman, maray. Hindi na ako makadagas ijay balay da maribanang. Pakisabim tulaangan kan kwa na, ha? Oo, Maray. Sige, Diyos nang kumuyog ka na kayo, itipapanan nyo kung saan. Sige, maray. Diyos mo't ang agbati ka na kayo. Bye-bye! Ay, Maray, gumatangak man. Anya tigatang Maray. 5 basanda marituyang kan kabadong, napandan ije Manila. Ay, saan dangatan nga agsublay? Tano agpakada da, kaslaawan plano dan nga agsublay. Kasta nga rod tito no ti panagsarsarita itay ni Marituyang. Saan ta ka no amang liplipat? Imposible asaan da nga agsubli ditoy. Katawan mo't balay da ijay, Maray. Dayta ti padaanan ta, Maray. Ngam panagkunak, agsubli dan tumot laeng ditoy. Ay, wala, Maray. Awan kas iti nakairwaman adiso. Ti ayan, ti bukod, abalay mo. Dito'y pailaayan tayo akabildatan at tinapatag kanyak, Maray. Hello, insan. Ayan niyo ka din. Dandani kamin ijay terminal, insan. Umay na kamin to sa baten ijay terminal, Ta saan mi nga amuti turturungan mi dita Manila.
Wen, insan. Agturong akon ijay terminal. Sige nga ron, insan. Sapay adadakkel a karton nga awit may. Agdudumaan at natang ti kargana. Ay, nasaya at nukasta, insan. Ay, huston to, numakadanon kayo ijay terminal. Ay na, magagaranak pa yan ang makadanon dita. Ayan nyo, insan. Nasaya at nukasta. O sige, huston to, numakadanon kayo ijay terminal. Magagaranak pa yan ang makadanon dita. Ayan nyo, insan. Mabiit laeng nga urayan dayta. Madamdama, nakadanon kayon to ni Jay. Imbag kini ba dun ko ata nakaturog iti tugaw na dito unag tibas? Diin turog mo kumamot, insan. Diyan nga ron makaturog. Ta magagaranak ang makadanon dita Manila. Sige nga ron din insan ha. Agkikita tayon tulangan inton madamdama. O sige, insan. Bye-bye. Badong, basit ti balay tayo di kabiltatan. Ngambas-basit pa ito'y boarding house a paggigyanan na. Pati katray nagtuon, ada katray iti ngataw. Uwin nga rad. Nakurtinaan lang ito pagturugan ta. Sa bali pa iti pudo na dito. Ay, kasla sa anak amapnak iti may sa ventilador nga usar tayo. Kasto'y gayam di tayo. Mangrugiak ka nun itong bigat. Kadalawas ka na, ti pa nagswildaw. Imbag atasaan a binulan, mapayag nga urayon. Ay, jak maanusan ti pudot na ija pagtrabahuan may. Sigurado, ngawan ti ventilador ijay. Kasanungay an-usan da ditoy. Ay, maikawa tala siguro, tagdadamo ta ditoy. Siguro Imbag ija kabildatan tanong napudot. Kat mabalinta ang mapan agpaangin ija sirok ti kayo iti aldaw. Kaano nga sumangpit niyang kailan tay? Ay, Jack amo, kwarog. Saan mo't nga rod ang makaawag? Taawan signal iti ayan na. Medyo nabayagan mo ti Jay Saan lang nga pimasyar ti inaramid na ijay? Win nga rod Ado pa yan timang sapsapul kan ko na ije barangay hall. Ang mga nun nakalipat tay. Ay, imposible nakalipat. Nalipatan na ka din nga iso ti kapitan dito. Kasano nga iti kinakapitan na no nakalipat ako nam. Ang mga noda sa bali apakay aywan na ijay. Iso adinan kay ti agawi dantay. Ay, adakan ko na daytan. Nulipatin nanti kinakapitan na. Di mo't matagtagar ti kasinsin mo to yan. Wan nga raw, siyak pa yun ti agdalos kas kadagluto. Kunak man no kuna na nga damaster ka na trabaho di tayo. Di nagaplayak ka dagiti kanumot o binti kaya da. Saan akas kanyak anataanganun. Malmalpasan dyan aramidin may. Kunada anumalpas kit aguray kami kanumanay ti sumaruno at trabaho. Sinalbag ti kastoy. Nagilat ti balay. At dapay la gargarat anay nayon. Batang, Mangag mo dayay. wan. Ay, lumaalam ti sweldo mo. Agawid tan ije kabildatan. Nagregat tibiyag dito. Magatang amin aburong. Awan pa'y madawat. Marunggay kas kadaugot ti kamuti. Gatangan amay. At iti sweldo to yan. Nagsweldo kami itay. Awan pa'y kano trabaho may. Aguray kami kanupay no awagan da kami. Ay, bagkatum ki din day tamay sabay on. Tay bagkat kumatibay sa. Agawid taki din ije kabildatan. Malumot tayo. Adama na trip ako nada. Intakit din. Diyak kaya dito yun. Saanan ang nasaya ti kasinsin ko. Mayat lang ididamo. Ngam ita, kanayo nun anak kami suaw. Nagpakada ka ka din. Di sakbay arimwar. Imbag akon ano sumangput ka kat agawitan. Nyati ko na ngay. Kasla ka naragsa ka na pimanaw. Ay, just kinaya babae. Agim baba nang. Nagragsa ka kidiado ti insang puta natin. Idagangay kanayo nun anak kami suot.
Si kamat maray. Ay simangput kayon. Kunak man no ijay kayon Manila nga agyan ako nab. Ay, kunak no nasaya at tibiyag ijay Manila. Saan magaya maray? No awan bukod mo abalay ay nagrigat. Ay, do malata ti makuna akabukbukudan, maray. Maaramid mo amin akayat mo. Ngam tay makikabbalay ka. Husto ka maray. Iso asaan ko pa'y lang nga isukat ti kabildatan ijay Manila. Kat, kasanun nga ti insaldayo atalon yo. Ay, katsakaon mi tatalunan mi mo lang maray. Ay, di agsubli kamot lang nga agtalon kan agbangkag. Imbaglaangan at agtalon kan agbangkag, taawan mang mismisuot kanya. Ay, wen umanugot ka nga rod iti daytoy. The best pa lang ti barangay tayo akabildatan. Ayun maray, iso nga uray ko nam apim manaw manan ni Kapitan, agsubli mo lang dayjay dito'y kabildatan. Tay kunadan, awan makaartap iti home sweet home. Ay, umanugot ak itimbaga maray. Saan ko nga isukat ti kabildatan? Pudno day tanan na toyang. Tay kunada nga rudan, no place like home. Ala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Junrer. May sapay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.